تێگەهێن سەر بلن. یان ji bo ku em gihîştibûna rêberên xwe yên giyanî binirxînin, divê em bi xwe bala xwe bidin gihîştîna xuya giyanî. Bengeha vê prensîpê ji tiştên guldêra Korîntî qewîmîn tê. Ji ber ku nêrîna van kesan tevî gunehê wan ne li ser jiyana wan a şexsî bû. Lêbelê wan Pawlosê şandiyê dadbar dikirin, ew û Apolos rexnê dikin, di nav vê dêrê de quretî, canebariya dijwar û pirsgirêkên tirsnak hebûn. Pawlos li ser vê mijarê dipeyive. Ew bû mijara rexneyên tund ji wan mirovan, her çend wî ew ber bi Mesîh va birin. Ew ji wan re dibêje bi vî awayî bila mirovek me wek xulamên Mesîh û mizgînvanên sîrên Xwedê bihesibîne. Paşê wê di nav parêzgeran de jê werê pirsîn, da ku ew mirov dilsoz be dîtin. Ew gotinên xwe didomîne, ya ku divê em dê çarçovaya dêra Korîntî û rêzê de bala xwe bidinê. Ew têda çi hatiye nixumandin? Paşê ew wiha dibêje û ev bersîva wî ya kesanê bû. Tiştê min tune ku ez dedbar bikim ji nav we yan ji roja mirovekê. Pawlos li vê nabêje ku ew li ser asta berpirsyarî an berpirsyariyê ye. Ew bi Korîntî re dipeyive û ji wan re dibêje: Hûn ne qayîlin ku hûn min wekî şandiyê Îsa Mesîh dadbar bikin. Didomîne û dibêje: Lê ez di nav xwe de jî dadbar nakim, ji ber ku ez bi xwe tiştekî hîş nakim. Lê ez di vê yekê de ne mafdarim, lê yê ku dadbar dike Xuda ne. Carekê din Pawlos ji Korîntî re dipeyive, yên ku hêd gunehê giran de dijîn, wî rexnê dikin hewjeyê xwe nerxandinê ye. Mesele çaqê wî ji Filîpyan re nivîsî, me gotinên wî ji wan re bihîst. Ne ku ez gihîştî û kamîl bûm. Pawlos fêm dike ku ew jîmîna me hemû wan de rêwetiyek daye. Lê ez li ber xwe didim da ku ez bibînim ku Mesîh Îsa ji bo wê jî ez girtim. Birano ez xwe nabînim ku ez bi ser ketim. Lê ez tiştekî dikim, tiştê ku li paş heye ji bîr dikim û berbiya pêş va diçim. Ji bo xelata benga bilênd a Xwedê ya Mesîh Îsa de ez ber bi ferehiyê va biçim. Ev gazî ne her heyî bû, lê ev ji xwe ya wî bû. Gazî ew bû ku ji bê Xwedê bibihîse. Erê ey ev dê qenc û dilsoz. Li vir dibêje ku ew dixwaze bibe rêberekî wiha. Ew li vir ji Korîntyan re nabêje ku ew ji pirsiyariyê wê detir e, lê ew nikanin wî li gorî tevgera xwe ya gunehkar binirxînin. Tiştek din ku divê em zanibin ev e ku Pawlos hin nedikir ku divê em serokên heyî û serokên peşerojê nenirxînin. Gava ku ew ji Tîmostayos ra dinivîse, em bala xwe bidin taybetmendiyên rêberê ruhanî. Bêdeviyê me bi narxandinekî heye. Pawlos ev yek got, divê em bêqusûr bin, yanî mirovên bê navûdeng. Mêrê jinekê yanî divê paqîjiya wî ya exlaqî hebe. Serhişk be, yanî di axeftin û riftarên xwe de hevseng be. Aqilmend yanî jîr û nefs biçûk be. Nefs biçûk an mînakek di tewqiwayê de ji 15 xalan têne 5 xal. Em behsa 5 xalên din jî dikin, mêvanperwer yê ji xerîban re yanî jomerd û fedikar e. Ew ji bo perwerdehiyê meqûl e, yanî şiyayê wî heye ku bi hêstariyê biaxive û ne girêdayî alkolê an medayîq din e. Ew ne tund û tû jî, yanî ne mitînger e, ne jî zîrarder e û xweber yanî hêstiyar, evîndar û dilovan e. Kêmança 25 ne xerîcir e, yanî nekokî û dibendiyê çê nabe. Ne çavbirşî ye, yanî ne evîndarê madeyî ye. Ew melbata xwe baş îdare dike, yanî ew mêr û bavekî baş e û di baweriyê de ne nû ye. Yanî ger mebesta me ye ku em bibin serokên giyanî, divê em bawermendên Xwedî ezmûn bin. Divê em şahîdiyê baş ji yên li dervî jî hebin, da ku em ji hemû cîvakê re bibin şahîdiyek baş. Ma hûn difikirin ku Pawlos li vir behsa taybetmendiyên ku wî jî ji xwe
ندو خستن. بگومانه اف پیوانین وی ین جبو ریبرین گیانی بون و او پیوانین گو دوی ام همی هول بدن گو لگوری وان بجین. لور گاوا گو پاولوس اف هفوک جی کورنتیان را گود وی نزانی بو گو دوی ام خواوکی ریبرین گیانی ننرخینن نجیهین کر گو دوی ام جی ماموستین دراوین های جخوا هبن. مثلا وی تویتوس یه گلگراوا گریتی راستی ماموستین دراوین هات نویسی چمکه گلک مروفین سرهلدر هنه ین گو دراوان دکن و تگیشتین دخابینن نمازه ین سندبوی ین گو دوی ورن سکاندن و او قلسن چمکه او همو مالان دهرکینن جبو قزنجی خراب تشتین نگو هنجا هین دکن. بگوتن اکیدن او ده بیجا گو ریبرن روحانی هنه گو لگریتی دا دیرن مالت دا در حقتین امروان جبو برجواندیه که خراب استثمار دکن و گو او جبو مسیح ناجین و حوجانه گو دوی خو گرتی بهلن یک جوان تشتین گو سداما تف لهویا پاولوس اف بو گو ماموستای که دراوین جبرهن کرن اوی یا دراوین مالک تف هلوشاند. او لفر نابیجه گو ناپیویستا رو بربونا ماموستای دراوین بلکو دوی واریدا بر پرسیاری ده کافه سرملی ما وی که ماسیا بر پرسیاری در نخست پیش. پاولوس دبن لپرسینه دابو و بر پرسیاری بو. لیوی دنامای خدا بسای خدان و بریبرندن ین گیانی ین مینا پتروس دست نشان کر گو کامه که رهسپی هیا گو امدنافوان دا هفدو ده پارزن و هفدو بر پرسیار دکرن. دیک تیموتایس دا 5 دا پشتی گو بحثا وان همو طیبتمندیان کریه گوتیه جدوسی شاندیان پیوا سوجار کرنا کاله کی قبول نکن و لور اخفتن خواه جکومه کی رهسپیان را دکه. او بانگ لوان دکه گو هفدو بپارزن ین گو گناه دکن لبر هموان لوان هلدن دا گو ین مای بترسن و لور او جرهسپیان را دپایی و گو حق دناف کوما رهسپیان دا مروفن گنهکار هبن. دوی او لبر ین مایی بن هلاتاندن جرهسپیان دا گوین مایی تر صادور کتناج دا خوازا خوده هبه. گر ام وگرن سرخواندن تشتین گوی لسر هسپین افسی نویسی گاوا گو او لوی دیره لسر براوه لسره اورشلیم راستی وان هات وی او هشیار کر گو دناف وان دا مروفین گو دا دناف وان دا ببن خودهی ارمنجن جاوبرشی و مبستن خلط گوری بری شاگرتان بکه لسروان هشیار بکن. خوده پرگالا بر پرسیاری آوا کر لیوا گاوا گو امرت تشتین گو پاولوس لور لسر نکارنین وان دادبار بکن لنهرن دوی ام جاره ده چارچووایا روشه دا فهم بکن و جارک دن وطایا پاولوس دوباره بکن. سر بلندی خواه روشه جبو نرخاندن گهشت بونا ریبرین خواه ین گیانی دوی ام بخواه لسر گهشتین خواه یا گیانی هشیار بن. اوه گو بالا اخفتن پاولوس ده نویسا خواه یاش کورنتی رایه. لور پرسک جبو رامان سپان اوه هن آواین گوریبرین گیانی دکارن شروعی اوه بشه مزگینی برواجی بکن چنه گوش پرسباری یا کسانی دور بکفن زلال کرن مجاره یا هر یکفن موقت هفوک بسیع و ام ویج ویزان نافدار بهزن گوته چه وطایه ازم مسیح خدان و ما و کسی تونه گوگومانی لگوتنین من بکه هایش خواه بین گو دستی خواه ندن من چمکی از رونکری خدانم جافکنی وان گوتنین چیه شپیمانا کفن گاوا گو داود فرسندید وی شاول گو دخواست بکو جا کشت داود دست خواه ندا شاول جبرگو او وک پادشاه اسرائیل مسحکرین خدام بو. ایرو پاستور و ریبرین روحانی هنه گو وی مسئله بخواد گرین و دبیجن گو ما وی کسی تونه گو من وی جینا جبرگو از مشکری خدانم او
نراس كرانينا هنكرينا جو خدي دبي وخدا دايما وغرينجا جو ام ويناي مازن يراوشا كورنتي فهم بكن وباولوس براستي لفرتي تشواتاي او دبيجا جو ما في وانتنا يجوي لغو روناهي اجيانا خواه يا جو نهكار دا دبار بكن تشتي جو باولوس جي كورنتي را دبيجا اذا اي كورنتي لفر روناهي اجيانا ويا جو نهكار و اوايا جيانا و بنت بكرينا و لسر دخوازا خودي ما في وقتنا جهون من باولوس وجيانا منج بو مسيح دا دبار بكن نمازج برفيا كيغ و ازنا ودا جيام منجي ورا نفيسي و امركر جهون جمينا من إيسا مسيح قبول بكن.